tunu whaanganga mo ngā ruenga whaprofesa i le whaasayanisi ma le teknolosi e whoringa i le o sira iei nisi. Whai mai le BBC o le K-Visa e pei ona whaingoa i le ripoti na nginga i ripoti le bastaruaina ua whai e se whamataranga a se ofisa initia ma whaingoa ai o le China H21B. O se whaasinomanga le visa a Amerika mō tangata whai ngā ruenga e iei to mai. Lea whoinanga i eise whaatonunga Trump i le māsina tarua i e whaapea ua tumu i initia lea polkalame. E tō tere tangata saina e reo fia le polkalame leo ro iai i lalo le visa lea, whamai a lātou, o lo tō tere le au whaiwhairo ngā saina lava ia, e rei rope e se ato mana o mi ai fua nisi e o atu mai whafo. Whai mai le malo saina, o nisi whamtaranga wiri i le winga le visa lea, le a whaalaurua mai e le ofisa o saina, i se taimi e le o whaeloa mai a. E rua tautanga le tēne titi ua whiriwhiri nei e Nepal, e avea mo lātou ua tuatama e tai po le Living Goddess e pei ona ripotia le CNN. Whainua ai ata o le tēne titi leo ro o tasi i ane lo na ainga mai lo lātou whale, a ngai le no whanga mō tāpo inga, a whamana tuai se tasi o festival tā ua i le whaatuatuanga Hindu. O tēne titi o Araya Tara Shakia, rua tausanga ma le malu māsina le matua, o ia le tau pōua tua wa iei nei po le New Kumari i le whaingoa i nei rea fwoi tāpo inga, whapea fwoi ma le tāpo inga Buddhist. O whairoi le ripote le festival le Nepal e se furu di maas o le umi e whaamana tuai le manu malo o le lelei i le leanga. Mai tāpunia umai o fisa maonga e whaamana tu whaatasi e ainga lea whaamoe. I au se tāria, o lo mana o le pāramia Anthony Albanese, ia whaia wawe se whaatatau i li poti ua maua mai le vai asanei, e whaatatau i le PHP, le company mai nā upito i tere i Australia, ma li poti ua nginga ua whaasale tu mau mai ono lātou tu e ave nātu le iron ore i saina. Mwhaia lea whaamtaranga le ri pāramia o a nginga i nei li poti ma le Bloomberg News, e whaapeo le au nanga e whaangaio ia le malo saina, le China Mineral Resources Group, o lātou na ia local mills, ia tā ofi le tu maule tu e whaatau i nātua le iron ore mai le company e le BHP. O le iron ore o minerale mai maa e mawhaiona ngā osia mai eire ua mea, whai mai nāre pāremia o stadia o lo i eiro na papolenga i ri poti nei, ma o lo fia wha mautino o lo solonga le rei marketi, ma o tūranga fo ia sāwa i ei nisi te mi ua tua nai. Ta ue Albanese na te fia ai o whaanga solo e au nomo se wha le tonu, le whaata wino le iron ore i saina, ma e ui e tūra i mai tūranga whaapea i rea taimi ma rea taimi, a e tāro sia e re umi, ia ai tō soronga le reima ia pave ave sia le sā, o lo whita ua ina mai le ave nātua le iron ore i saina. Tā ria le whontanga le teutupe le tunu o Jim Chalmers, ma le suia le PHP, e wha mautu wai le tūranga o Yeri Poti. Ua pārota le pūlenga le ai o Wellingtone po le Wellington City Council e ioina le whaaririwina o le ele i luma mai o le Sami, le Waterfront Land, a ngā i le Whale Malaya Trust mo se nofuanga fōu mo le Pasifika, le Waterfront Pacifica Cultural Centre. Whai mai o le whaamoemoe o le Trust ina ia whaalawiloa ma whaasoa le talaanga o tū maanga Pasifika i Aotearoa, mai se furu ono sui o le council na pālota e lango lea whaaiunga e tō tasi sa te tee, rona winga o le a whaonga lea whanua i se risi umi e whaonga hai. Na sauno ai se tasi o sui o le Trust o rua manuwao Dame Winnie Laban i le Radio New Zealand e tā ua tele le pālota sa whaia o na sa whaatari i ngā ruenga whai se ia maua le ioenga mai le council. Pai mai rua manuwao o le tau au whai atoa ngā ruenga mo le Cultural Centre le taumate e rata i le whasa furu miliona. Ma o le te minei wo wheso tai fo i mā lātou pāanga mo le sa i ringa o Fsoswani e wha mai a isea ngā ruenga tele mo le Pasifika i Wellingtone. Tala mulimuli, wa iaita i ala fōu o whaaturanga mai i le whono whaatonu o le World Rugby, o le a whaatapula ai ta alonga tamata alo whaapamalo i le na o le tolu se furu i le season, ma le leititi fo i le rima vai aso o ta alonga off-season. O le whaiunga le watau nu iei le whono tangata roi nei a le World Rugby, wha mai ua ave ei le whaamua mua i le soifua manui o le au ta alo, ma o se mata upuna la ngā ane i la tolo o mata i tuina turanga e whaatatau i le au ta alo o Juni o ta amirisanga whaitu malo o malalarangi a toa.
O le tai ala fau la lea au fia umai dei tupau ali mta mai tai, ma le a amata wha mamalu le tau mawhanawhana le tūsanga fau rua a whenua ono. E mana umia le malo lo le au ta alo e meise pe a mai ata misanga wha malo, ma ia se malo longa pe a mai a le season. Whai mai le Radio New Zealand, o lo langolangoina le ata iala le liki, o le uni, sui tai tō tasi, ma sui wha malo, o le Players Association. Ia o tala ia le Radio Samoa, mo lau wha mai le ni aso, manuia ngā ruenga o whenga ia. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. O se tala fia le nei mo i la tolo mana mia le vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhai ne o na whaatau atu le tātou ofisa, a le TR Marketing i le mautou Samoa i mangele, e nao le lusfut tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i lantou eanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai, morisi whaamtalanga whaafsota iane, i le olua tasi o lua o 5 valum tasi fitu, morisi whaamtalanga, i le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Innocence te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti tania foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback a ma tatu lima se lausi aga i atu le 5 afe tala fe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua pe a manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu citycars.nz. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na tapena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afol se fulu lua o le a whai ai le lau ngā tongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua 5. Matu ai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi 5 iwa tolu. Ia manuia o tau mātua, whapea au auna e tua, ai ona mātou e whanau soifua. Radio Samoa, tasi 5 iwa tolu. Radio Samoa. Tasi 5 iwa tolu. Amor.
Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia I ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Samoa, matalasi. Angi mai se matangi, e momoli atu ai. Alofa ila Samoa, matalasi. O aolelea, fa solo solo. Poia o na paolo Lona sami I la pe a sulungia ele masina Pe wha a pe whea na ngalo atu o ea ita Samoa o le penina o le vasa pasifika Tangi mai se matangi Se momoli Suai, alofa ila Samoa, matalasi. Tangi mai se matangi, e momoli atu ai. Alofa ila Samoa, matalasi. Fie, le afi afi, pe asa vali vali. Lona la lele, ma folinga e whelanu ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu alo wingoa. Samoa, o le penina oe o le masa loloa. Angi mai se Tangi, e momoli atu ai. Alofa ila Samoa, matalasi. Angi mai se matangi, e momoli atu ai. Alofa ila Samoa, matalasi. Angi mai se matangi. Momoli atu ai. Alofa ila Samoa, matalasi.
o, ai fongi i le solo solo. Sa mai tira I ti tofu male solo solo. E fongi ai ole I supe. Ole I supe tupu ai le siama. E mama I ai o tangata. E sale fongi I. E sale fongi o, ai fongi I le solo solo.
little boy, break your heart. If you wanna have fun, then we party real hard. If you wanna take shot, then you better take stock. Cause 1, 2, 3 into the 4. Man's feet as a daddy like Yankee. Never angry like Sid but Andy. Better please me like Cardi B. Yeah, summer sunset, shawty fine, what a stunner. Looking good on the beach, fire them Moana. Princess like Diana, crazy for you like Madonna. Girl, I want the true love, Johnny and Mahana. Step in the ring now, let me swing. Late night talks, that's all night bling. Ring that phone, I'm on my way. Send you back right home and away. Yo. To my Siva. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana su ai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. Rangi mai se matai, se momoli atu ai. No ua lo fai la Samoa matalasi. Rangi mai se matangi, se momoli atu ai. No ua lo fai la Samoa matalasi. Fia le ganga e toi whatalofa ma whawhiloa I ma ofo alofa I a te oe. Le atu du pele Samoa le nei fo I aso tofi o le whaatawhiti o te ute ma Faiva lo Finimba o le atu nuu. Ma alo le soifu manuia, ma alo fo I le langi matafi wha moe sa manuia lo tae hao. Ina ua la usu le atu nuu ua ngā ngā e le la. Ia tau alunga atu ai fo I. Ia ma le u danga ma le tautua a le tofa ia fonga bua. Ia po le telenga fo I se Manu Francis Ione. Sao whala le lei le tua, ua malo teu malo, lo wanga le lei mo lo alofa tu noa, ua mātou whailoa I fo I mo lau lua whasira wha I mo lea tunu pele. I lumba o le nuu ai le o tua o le nuu. Whailoa I fo I pu e o manu, ai le o pu e o mala. Li ia lava o le tua I mea uma, au pito alunga o e whaia mo lau whanau. Wa tau muli muli, ai lo alofa, ia e whaatelinga se pelo to sa, I le leanga o a mātou a miu. O mea mātou te whaia mo mea whaia la wali I. O upo e so o na lafa o mātou māwhau whaunga, e le tusa mo lau fina ngalo, ma lau sila whanga. Ai whaia, ai ona o oio le ta mā lofa, ma le loto wha mā ngalo e te le tau I masui. O le awa e ala iona maua, le manuia, le ola ma le malos. I ia na wa oe le atua I mea umba, wa e whaia mo loa tunu.
puinga fo I o le haturu I ala uma o lo o uia. Ai mai se o tiute ma Faiva lo filima sa ngā pāti ai. Sa ofa aftai le tua I lo wanga lei. Ia, le Faiva mātou whenua I le nei ia so tofi ua tawalunga I ai nisi o ngā ruenga fo I sa whia ngai ma le atunu. Ua ngā ngai fo I Faiva lei a tau sa vea le ulua I alii pe sta tamba le langi. Se yuli tātou whenua I fo ua kā koukoi whenua I fo I whapea vui tala takata. Ia, ki ngā fo maka mea le li I rea. E li loa, e awhi ma I lātou. Mai sole, wai whaianga mai fo I le ai. E mua ai le savali le tangata I lunga le ala tele. E uia e le o ae a onga. E ta tau la o na tau whiololo le mamao le traffic. Ale mele e le ae a onga. Ae a tili ai. O na pisi lunga le awale. Ia, e uia lea. O le o tātou whiloa I whiwhia. Tā whatolu o le tātou vāna nofo Samoa. Ia, e a whea tu fwoi. Vātu lou ai I o po ia mo malu wha le malo. Pa ia fo I mo malu wha le anganuu. Ia, ai ia mawalunga sa vi inga o le atua. A wana au auna pa ia. Le au whainga luenga tutofi tafa I fi o le larulangi. Ai mai se so se fata whaitauranga. Ia, malo le soifo maruia. Ta mam tina mātutua o le atunuu ta lofa lava. Alo le soifo maruia. Ia, I le ngata I lea. O tātou pa anga masani. I lunga o le api o fōlinga. Ia ma le tātou YouTube channel, le Facebook, I ma isi fo I fola. O upenga ta whailangi e, masani ai. Ia ua fia ai fo tangata la tau, ia pole alava. Al mea tahua. O le tātou whiloai, I le manuia. O lea ua awhatonu le tūla e wha. Ia ua tūla lata fo I le taimi e manawa I ngā ruenga. Koloki le card, sign out. Awe ki aluma ave se mea whainga luenga. So po se me, pole lava se mea le, alfa whainga luenga, kufa le mea e whainga luenga si pōna nei. Whatalofa by San Francisco, California, Lei J, talofa lava, se o to fine sister, 14 o Josefa, talofa balolso I fumanuia, Josefa tu lawano, o le kokoluale mua mai lunga ia so uma. Fortino, Josefatu, ia o Malia, tu lima talofa Malia, valol soi fumaruia, ma futa ba I lo I Wellingtone, le la mua. Mei a vito talofa lava, valol soi fumaruia, ia fa per fo I le songa ia Sam Simaile, alo, ia se teimi ia lau umatu fo I tau, si lava, Riley Nicole, talofa lava, malol soi fumaruia, ia fa per fo I Liselota Risale Inosia Fatumiti watching you from Palmdale, California. Ia lele I lantanga to te fia fatalo fa pitoa ia si uao sa tele mai na I San Bernardino, California le na o lele ma le lea atu ia lau pusa vai I le tae au nei. Rosalia la fonga talo falava malol soi fo manuia ia va per fo I le tomaitai o Emma Vaipua po Emma Vaipua talo felonso Simona Tavita tuti alo le soi fo manuia fa mai o le tapua I mai na Tacoma, Seattle, Washington au tatu yaila Tacoma fa talo fa pitoa lava I le tamama tua le si pa anga to tino le le fionga hatavui Peter Strickland alo le sai fu manuia le ota ia o lo o mafuta mai fo I na I le pitanu ulava lea po le stete leo Tacoma, Seattle, Washington. Christina Talvasa alo le sai fu manuia o Tausili tua I malo Sila Namwali talo lava malo le sai fu manuia le mafido talofa pele tangaloa. Share our program, smash the like button, and then of course share our program and leave me a comment. I love reading your comments after work. Pele tangaloa fa pe fo I Sam Yoane alo le soi fo muria mafuta mai fo I Porirua, Wellington, Whitby. David Fighter Singer ia fa pe fo le mai ta I Judy Otoi po Oloi alo le soi fo muria
tu fal tatou pol kalami. Tele vaenga es o le anga iai, ia le tatou fa so i le so, ia fa pena foi. Me o lo tutupu I Samoa, a mai se la le tau o tele le mea leo fa longo tuna iai. Lisi o lo asia I tatou le nei foi vai teipi o le tausanga, fa talo fatu. Welcome to the land of the long white cloud and welcome to Auckland. I Aukilani nei tabaki makau rau. Ia, malolo malanga benwia I lo tau lato le taibal lato I le ea, le lato foi I le hala. A whai I nisi o fau malanga matu ua Aukilani New Zealand nei, talo I nei awane I a whea, ia le atua le ala, ia ma ia tau nuu manuia le whai ngā malanga. Nisi fo I e fau le lato whalongo. I le tau nuk mai. I le tau tua le si fongo Samoa, le Radio Samoa, sfulu lima I vatolu a mo I Aukilani. Ia whatalo whatu, a whio mai e le nganga I Faiva, ma lei a tau a pese tā. I le nei fo I a stofi, wa tātou a ria mai, ia matula latai. I le manawa o ngā luenga, male nganga ifo o Faiva o le hatunu. Tātou o e tāle pese lea. A Mr. T. Whātua tua I le tua Samoa ua tasi. Tātou te wheiloa iai I le lofa mleanga le lei o le tua I le nei a wauli. Whanono ai, whano le lotoi, whai mai wa tēnā ton mai pe ai le whano. Whanono ai, whano le lotoi, whai mai wa tēnā ton mai pe ai le whano. Yo la wele
na, le su fogo le sunga ya Mr. T. Whatutua i le tua Samoa ua tasi ua tātou whenua i ai. I pu e o manu i le nei fo i au a uli o le aso tofi o le whaatawhiti o tiute ma Faiva lo Filima. Luma pa uli talo whalava o le sunga e tau ese e whasipa whapea fo i timu i ai pai tele. Whale ki tonga wa ai tui tea whalaniko whamai. Le ataua so vea o leo ua o walu i le malumalu sa. I halu ma watu mai mau tātua ingoa. E ama tāpua i mai ai le au nanga ma le tautua ale si ufonga o Samoa. Riley Cole, Nicole, whapea fo i maiti whavesi. Lea Tango, whatalo whatu, Chief Sialu, Special Mention. Ja, ma lolo so i woman we are. Chiefs luau in Pearl Harbor in Waikiki and Laie. And in Hawaii, whatalo whatu chief, ma lolo sui fuman wia. O lewa ai to manga Samuelu, ma lolo sui fuman wia. Ia, whapena fo I tofi lau. Sulu I fale ese fiame sipaya. A lolo sui fuman wia, nei fo I aoli. Talo wha le sunga, poliftalega fo I. Ia fo inu ulelei, lau te paa ofe Wong King. Ma lolo sui fuman wia. Sau leonge niu a fa ese, talo fa lava malole, soifua maluia, ile nei fo ia huli o lea stofi, po lea le aso, a lea le teimi, a o whele I tūlagi, alo e mai moa matapua I mai ai. Fa talo fa le a tau sa verse yuli I a te oe, fa moe moe lo manuia oe mo lo ainga. Tātou ainga o mai New Zealand, au se talia, Hawaii, ai mai se o tātou ainga. Lo nofo le nā le pitonu o la ie e tumutumu ai tangata atu motu o le Pasifika, Kahuku Bay, pe o na iai ia le tātou tina anti whanawelave, a whamasanga po la ulu ma le tua whine ia Yvonne, ma le tamaitai o Ashivon. A lolo soifi woman via whatalo whatu le tātou por kalame, I ha te uta umana I o tātou uso ma tua whawhine, I le Polynesian Cultural Center, I la ia, mai se fōi, I le Universite. Le Brigham Young University a Hawaii la ia campus fatalo fa bitoa lutua vai tolo mai mo mai au matangi Hannah Brown bale fa le tua ya Olivia o lo o mai mo mai ina Salt Lake City Utah ya fatalo fa tu tato por kalambe ya oi mea ta ua lalanga mai I lo mafo fau I le tembo mo le nei o le tato filo inga o le whaafetai sili I le matanga ruenga leo leo. Ai mai se fwoi o le minsta leo leo. Umatato o atu iai. I le whai tionga. Ua au maia ele matanga ruenga po o le whaalapu tonga. A lo ia Samoa po o le Law Society of Samoa. Lo whapea mai ai. Ele te tau I le paramia o na ia uu le tofi. O le minsta leo leo. Na foi sa o foi ele para mim mo ia tu le o lo sa o tua foi mai langolo ia molianga fa solitu la folo fa sanga ile li para mim mai o ia foi o le minsta o le fa fonga la ia ile fa la tonga o lo ia o tangata ata mai le tu la fono ala me na wangalo ia tu o a solinga tu la fono o a uma ia molianga fasanga I se tangata. The most basic fundamental statement that stands there. Everyone is innocent until proven guilty in the court of law. Wala. Wang sala lauti. Wang sala le parmio. Wala use fa salanga. O le soli tu la fono ale parmio. O le fasiri mua le nai tu watu. Te whawheto ai mara ua vanga I. O le ale me uto le whaia ai se ngā ioinga. Ia whapure ai atila. Found guilty in the court. Found guilty in the court of appeal. La whawhea la uto whaia le whamsinonga le nā. Dan mau le whaia ai. E le Samoa Law Society. Se whai unga e ave ese ai le lai sene e whai ai o na whaatino ngā ioinga
Mga luenga whalo ia, ale nata mali. Le sili le na. Ale u tau fio soi. Lote le fionga le li pare mia, ma le min staff fo le leo. Ai le I wha mao nia, ni mori yanga wha sanga I hate ia. Na wale do whaya, toi wha manatu lai a te auto. Where is that basic fundamental rule and statement about the rights of people? You are only innocent until proven guilty in the court of law. Ia, whamanatu ia te oi, o tau ia lo ia. Ai toi oso mai I tua malisi lo ia sinia. Mural Louis. My mural Louis. This is politically motivated. Politically motivated. Ia, o meu ngasu whaapolokiki lea walai na whaia le whai unga lea. Whapea, whai le tusi ina ia matu I le pare mia tanga MCC le iai. Talo whai. La vea I le pomu malosi a le teimi whato atatu whiluai. Ta ua tu lola I lea. O toi tilo le lei. I le tau merna na whai. A o ai nau tau whono na le toa walu tangata na nau whanongalonga tu. Ai le na le toa walu. Nisi o le council ma le toa tele. O le mata upu lea. E ta tau o na ave. I le fina ngalo lau tele. O le vasengo lo ia pe a whaila o tau mana o I whai se tusi whaasanga. I le toa finga ma le umia le fionga le parimia. O le tofi parimia. Wa ai ma le ofisa o le loia sili. Toe uu le isi ona lima, ma le tofi min star o leo leo. Ioe, ai se o wha matala atu lal mata upulu nei. A wafo I ele in mawhai, ele min star o leo leo mua mua. Ona avesan wa whautuanga, I komisina sa iai. Mal komisina lava lao o lo I el te mil nei telengi au pau. A whai ua ngata I lo lātu to mai maramara malama le sueso ino le mata upu atu au. Ele ai se whaingata I a tātou pāanga our supporting partners. New Zealand, Australia, the United States. A lele ua o mai le official FBI e whātui Wellington le laumua. Ea, e manga yo. Oka. Ia pe fōlinga mai e whapena asenga. Pe fō lele o lo tau whaoso atu e nisi tangata. Nisi tangata e a fia I mata upu whai o malo ma le whaporkiki. O e toi tilo lele I le tau mata upu le na. O leo te e atu isi lo ia I lau tau tusi le nana whai. Mai o le tā ua, awa o le mena na tupu ia, I le vai taimi o tūle epa. O le tofi pāle mia, o ma le ua, o le matanga luenga o leo leo. Whai e lava e ia, so se whai unga na te mena, e whai loka mai lea. O tō wawai. And that's why, le fo lau fefefe, awa ua sao noa le parimia, o ia fo o le minsta, o le a ia whaatanga ina, le au maia o ni leo fou. Forensic police. E su e mata au puia. Le ote o tu au, le maliu o tu au, le hit and run. Le maliu o Caroline Dr. Professor Gabbard. Le maliu o le tama, le leo. Le mambea peni a mina perite. Ma le tele lava o isi vaenga la o lo toi nei. Forensic audit. Wika fifi lele o whalongotu o taunu o le mea. Ai whaatalitali se I table ma fofola le whala I le teimi. E tawa fia I le palemena ai mumua lote le kabineta. Uto wawaila I. Ngā ke keke vai ma susu I e awa. Wala tau I loa lele.
E iai tangata o le Samoa, and that's why they don't want le pale mia e ue ia le ua o le matanga ruenga. Sauroa le pale mia, na te le whaalaveina ngā luenga matiu te tau ave o leo leo. Pau lea, o i o le minsta o loo wha malu malu i le matanga ruenga. Ma o ia foi, e mawhai ona lato ona ia fautua ina. Le matanga ruenga whatasi ai, ma se whatonunga, po o se fautuanga, mai le ofisa lo ia sili. Ioe, i le ila se me mawhai ona tapu ai, e le ngā o i o le tektai ma le tamao le atunu a o ia foi o le minsta o le leo. Awala, ioe, le koe ko mumu mai la e le itua. Ma ua whaapea mai e le fitau i le amle, alal men kou whai ai foi o kou ia. I le taimi sa o tō tū malo ai. Ia, le nala, ia. Nofo ma whaatalitali ma wa ai i ngā ioinga ia le awhai nei. I le taunu atu mai o se mea te tau. O le sa i linga le nao le ami o tonu. A leo o tusi mai. Whai mai. It's a conflict of interest. Of course. Le le conflict of interest le tau tala noa iai. O le ua le pārami e toi ma le minstau leo leo. Damen tau le tusi e whapena. Tu sa ape le ise anga sala tu le epa na vai tau. Le men tau le tusi e whapena ia tu le epa. A o le au mai leo se excuse. Le mai langa lei ai moli anga whaasoli tu la fono whaasanga iai. Wala use iunga. Wa whaise whaasalanga. Wa wha maudia ni moli anga mani tua inga. Tali, no. Le ai. Ia le nara, ia sorry wefa. O toi mata ma toi wawa ai lau tautus. Ia le nara. Whawhetai lea la, wonga tasi le mata upu lea. Male tō wha uae. Ile malo Australia, Australian Federal Police have now assisted Samoa, the Department of Police, to set up a cyber crime unit. Soringa tu la fono ye whaonga ai online. Soringa tu la fono e whaonga ai upenga o te whailangi. O i foila, e su e male mea au te whina, so o atu ai lava, talu mai le maliu o tu au. Fesota inga I telefoni. Telephone, mobile datas that are stored on these posts. Digicel and Vodafone. Nana me o le mwhauna mai le data leo o whaile crime unit to le cybers. Maila, cybercrime unit, maila ia o leo ua whai. Le unite lea leo whaapitoa. Ea. Talanoanga I telefoni. E maua uma lava pēa o na whafola le data ma translate, ma transform. Nu mela e o I Texas o talanoanga. E print out uma ele vaenga ma le unit lea. O whaamatalanga e whai e whaaleanga I seis tangata. O whaamatalanga e whai e taulama lama ai. Ma whau se mea leanga I seis tangata. Ma o mai. Lea foi lala ma wai I. Ma whasota inga o telefoni I le vāo tangata ia e a fia pe lau manu I o lātou ingoa. I le mata upu e winga I le maliu o le tamaitai professor Fomai, Professor Dr. Caroline Gabbard. Lea ta ue lise na eifsota inga. I alu e o mai ia meo. Me whaitino whaamaoni ai se soli tu la fono po o se mea ua. A fia le case lea. Lena,
Tua i o fia ma whaafitai. Ua whaatino lea mea ua levana whai atu ai. A leo o mai. O mai Australia. O mai ma le lua se lau lima se fulu afe toi titi a 4 miliona. Le tupe. E whai ai. E tātou te le toi tongia le nā mea. The Australian Federal Police are so happy and are so pleased that the Samoan police have allowed them to come into Apia and set up the cybercrime unit. No money. It didn't cost us anything. Computers. And also an opportunity to offer proper professional training. Esa oil kala tea. Le ko kiki a maua sisi. Ko kiki a maua o kou. Le ala maua. Yo. Ta koi fo. Yo. Ufi lava. Faa manungase. Aya. E fiu e faa pulou. Le tama i moa. I le tānoa. Aya. E oi mai laf. Talo for Danny Moore. Sophia Ioane. Talo for lava malole. Soifo Manria. Yo. Le la o lava iai le mata upu le na. La e no nofo ai la tau te loa le lei. Only the Prime Minister is not messing around because most of these problems on top of his head are problems arising from the investigation of the police department. O mea umani na vivesie. Ma fua mai mali o tamale o tuau. Ma le le fa tuatuina. Ele a fionga i le palemia i le nawa i taimi. Su enga leo sa fatino. E leo stala le atou sa vea. O le tala le nā ma le sauduanga. Moni ale nā tu sa o mai le fionga i le palemia. A vea o ia ma minister i nawa i taimi. Ma o le ala fo le nā lai. O na fatino seisi su enga. E ese mai su enga leo. Ono o le talitonunga. Nā luatul su enga leo. Poloka. Ngata, umalo ina, wala isisi e maua, la isisi tu o ia. A apaloa, ile inspector ya lio, to fa ya la vea fatau malama auava. Alu fai. Le a la le taunu unga, o suenga le na. There were recommendations there, e iailing no na lau manu ia. Avatu wai male fau tuanga e tatau ono e pu e mali tangata lea. Fai tau iai. Lana ia tatau, maloka mailo. Fai mo lianga, bail out, fatu langa the first mention. Melna e ta wai tele, ina ua fata oto, ma ta atia pea le lipoti lea. Iyo. Tatu fata tali la wa, sa matal noa ma le toa fai alio. O le aso ono o le masino ki topa fa, aso ngofu o le vaso lea. Asonga fua le vaso lea. Nei tae ao asto nai. Aso sa, asonga fua, aso ono le na lau le unga. O le to ono lea. Na molia whamai o whauwhaunga. Fabrication of evidence. Whauwhaunga. Ele nana ia. Whawhetai o le ua tātou papai mua lava iai mata upu ia o le tūlang whono. Ina ia manino ai fōi le mata o le vai. Le ai le whapele ale whaingo le kako amio. There is the rule of law. O le ala o le tūlang whono. O le ala o le tūlang whono le tala noa iai. What is the rule of law? The most basic, fundamental statement for any person allegedly that person remains innocent until proven guilty in the court of law. Ta ua tele le vaenga le na. Ona
O le si vaenga o le tulafono o tātou iai pe I le mataupu lea. Lea la wa tangia mai I le suasuaina o le mataupu a le sunga ia nanai vani. Nanai. Po o nanai vani vai. Le li leo si nia. Ma le ta ua I stasi o te mai tai o le nupi whae leo toi whainga luenga yo. Le no whaia tuel vasun tenei. O ai umalava. Tangata le au whainga luenga le nupi wha. A mata mai le pule sili. O reena iai ina. Na wha solo I whai le application lea le tangata. O lo le sio. Po I le ingoro tangata lea. Lea fo sa ve maleu leo. Ai ua fosi ai mal signature a le sunga ia vani. Po le sunga fo ia nanai. E ta tau o na wha malolo umatangata na. O lewa na wha pasia I solo le nei application. I luma o nei tangata whaingaluenga uma. They've seen the red flags raised all over the place. But no one alerted that there's a problem there. E le mea wha sol tula fono le fe pasi I solo ai luma I mata o tangata nei. E ta tau o na wha tala doa. Ma e ta tau fo I o na whaia I aini ai inga. O le pasi e tua I luma I alwaku lesi, alwane lesi tangata se o I le tangata na ia wha maunia loa, masaini. Le tupe lua se lau wafe lima se furma le tolu tala. Lima se furu tolu wafe. E matau tia. E matau tia lava. Nā lane mea o le whaiai. O lea fo I ua lau malu ia, ma ua wha maunia foi. O ai le lo ia na sainia. Na ave iei luma o na wha maunia. Le saini lea. Whai malo lea Matthew le msio. Whai malo Matthew le msio. Lo ia uma le chapipi. E se so tanga o mene. E iai se so tanga o mene. Le pule sili malona faletua. O le nupi whae le nawa I tau. O ai. O ai tangata o le au whainga wenga lea o lo I ai. O ai le lo ia lea. O le lo ia le chapipi. Le also o tanga o le chapipi I le mea lea. Le alala le nao te whantuai. Ua fiu e tau fiofi ma omi whaniu ale le mata upule nei. I lea fo I tu ai ngā soli tu la fono. It's part of the cybercrime unit. I were fraudulently forged the signature of this senior police officer. Ai tinga nei loa, e se le me le fai, a o lea lava e wha ngā solo lava se I o ina ave, awa o le melea, wha solo tu la fono loi. Le saini wha solo tu la fono, le wha tanga ina, e tala le tupe. O kai mai good kill. Voi. Tate ofu. Tate ofu lava I nei mau mea o lo fai. Fai mai le sunga ia I mori mausa whaatino le po na po le family service o le sunga le li I fai fe au malo lo retire a ua whaamanawa le atua ana ngā ruenga I lona atali. Reverend Lucky Slade said to Reynold is one of my good friends. O le a lava se ngā ruenga e tui nātu e whai
ai le mawhai una whai. A to e fo I mai Reynold e whai atu lona tamaa I le whai whiau. E le mawhai una whai. Whai mai le tala laki e lui tau o ila na whanau malo na tali I lea. Yes, it can be done. O lana lu I le na. E le se me whainga tā. O e whai. Ai o mai ta wha mai se le ai. Dad e le me whai una whai. Te mai lolo tala laki. You are useless. You are useless. Whai mai le tala ata maiti ana pō. Vai atu taulangi foi ole ainga li ima ainga na lua. Ole lu I le ala latu tama I latou. E o fo I ai le au talavau. Ia maso stanga talavau. Ai ele me mana ole fai fi au e fai ele ma fai ona fai. Awani e sau ma fa pe mai. Ele ma fai ona fai. Awa ole tala le na le fai fi au. O te matua I o wofu. Ele ai se mea tau te au ngā ia. You are useless. Ai sau I tua malesi whaupunga le toina. Do the best that you can do and leave the rest. God will do the rest. Whaile me te o ilo malosi ma mawhai ona whai. Ta tia la ia le ina e au te whai me le mawhai ona whai. Ua e whai le mea ta ua. Ma o ile malosi anga e o mangata ai lo malosi anga. But that's the best you can do. Leave the rest to God. God will do the rest. E mana ia o. Nei ni motu ngā awha e wha manatu mai ai tātou. Le sao tā ua fo I o le nei au ona le atua. A wa o ia. Sa mātou ngā lulu e whatas. E le ngata o le whono whai whi au so whatas sa moi au kilani nei. Au le tele lava o tausanga. O ia. Sa te tai I sauni ngā notu o le tuto tasi o Samoa pe a whai e o kilani. Ai lau ngaile I atau sa vea e whawhiroa I le atunu. Le awhi mawhi o le atunu. E a vea le aso mua o iuni o tausanga uma. E poto ai boli futi afu e tas. E whairoa I ai le lofa mle hanga le leo le atua le maota o Samoa. E tapu vai tasi ai le nāso. E whairoa I ai Samoa e wha manatu. Le lofa mle hanga le leo le atua I a te ia. Na tō ai lona matu pala. O lona tūtō tasi I le tausanga e awhi se lau onu sifuma le lua. O le ale mawhai una ngalo. Le hafo I teitai. Le sunga I le toi ina. Ia Reverend Lucky Slade. Manui alau malanga. Le sunga le toi ina. Talo whai. Tele vaenga tā ua. I la ufalongo longo I le pōna pō. Ai mai se fo ina I ona tua whawhine sa mātou wā o onga whātas I le kolisi o Samoa. Lina, ia mautou uma. O uso matua ngane matua whawhine, a inga na lua paolo, mangafa siri ilangi o e na tangi mai ala. Ia ai mai se lava I le tinao le a inga le whaletua. Ia Terry ma le nofo a halo. Uso matua whawhine, loto tele. Anga leile atua. I le peau wha mawai matoi sauninga. O le tātou ta maa whaiwhi au malo lo. Manu malo. Io e tu salapo ua. Whai ilangi le wholanga. Aina ua malo lo. Manu malo. I ane na. La tātou uo e tāle pese. Ai o le asa ili le avanoa. Tātou tala noa antuai.
I le tamaitai o ati mai le tātou whale tāwale le Henderson Cast. Wa ole pongisa faapea ona punitia lela. Wa ole langi ole timu fo ile muta. Wa ufitia le moenga le tofai maloi mata. Fetilo fa isolo. Tau ai lona loto Awe usoe sauia Le vaino lea o te tau mawhaina Mapumai le paolo Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Paua se mea ua o mawaina Whaalango mai Nangona le fia ai se fulu sene fa'alabai A o se atafanu e fa'alabai o se papa mafu Amu ia la salo wa malo lo na masalo salo Se ia lo famai Ola uola wale mafai Awe uso esauia Le vaino lea o te tau mawhaina Mapomai le paolo Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali lea Paua se mea ua o mawaina Radio Samoa. Ese sunga o si o tia poko Faku sa pei o se kolomoko Pei lava o se ki a polo Faku e mai kua o le koko Malala wa mi o fai so o Ova o si o ka solo Bengo e o le se no mau Maka emo mai e ke pesto Pepelo, pepelo, pepelo Se sunga wa le pepelo Pepelo, pepelo Wa o maunga lau pepelo Pepelo, pepelo Se lia wa le pepelo Pepelo, pepelo Se sunga wa le pepelo Pelo, 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 suma. Ovalo fa mau aluma, paki nga uru pele suma. Ile kele o ngai au ova, ole fili
o le kama o le maua e le ai lava songa i unga fai aku whaafia li sunga whaamangi whina ua pere suma ai le mawhai lava lo fia ai suka wa o fai aku a e fai a le ngā ua e ma karu ai lo fia ke nge ma whaalonga ka le usi kai ke le oe se kala alo ka ma se mea ai mumpa o se mea sunga e se sunga o si o fia poko whaaku sa pei o se kolomoko pei lava oe o se ki apolo whaapunga mai kua o le koko malau ame o ua fai so o va o si o ka solo pei oe o se selo mau maka emo mai e ke pesto pepelo se sunga wale pepelo wo ma o la pepelo se lie wale pepelo suave para mole aguale popole cuando se fica la pene po ilole mai lo ni pasa cae vai masima fage ai lo ni ka fa fia una pizza no mai se mai ai ki finga fia man pa mai o música ella saca lima mkasiba okay ya se no se cuerpa mangano mai ika I'm sorry pepelo se sunga wale pepelo wo ma o la pepelo se lie wale pepelo se sunga wale pepelo Ia lena, se tasi o whatunga mai le sunga ia matautia. Pene weta Solomona i le tele o tausanga ua mawai. Kusi mo le finge kalapelo. Aro mafuka ma se finge mkwa over le pelo. Ia lele. Ia whakoi foi whakupu mga kuia ki oi. Ngole most tanto wa vanoa. Fesota ai e tuai. I le tamaitai o ati ia mai se foi lava. Ia le tūlanga tā ua tele. O le lātou fo i tautua a le Henderson cars wa umi fo i tausanga o le fo i whalita vale. Na salo o le teimi bo mua lava. Nā matai le ti ole nei luasful walu tausanga wa tōna iatu. Na whai ele whapuiponga ma le Henderson cars. Ia e le sunga i le li pule sai e le nāwa i teimi muri anga tele Shu Sing. Ia le la ua malolo retire ia le nafo ia li o lo o faa o pea le au onanga ma le tautua a le Henderson cars ia e whaftai e tuai i le pulenga ia ai mai se o le au whainga luenga pe e ili tamai tai o ati wala au telefoni e le se tongi o walu se lau fitu tasitasi ia pa o le anga ia ne latu lotoa se lau Weaversfield mo le wha Cavendish Drive ina i papatoetoe i manu kaunei. Ea lena, ona o bai leo la tele noa, i le tā ua tele o aenga ia ua whatino i Samoa. Ai maise le whamsinonga le nei o tangi fo i e walu ia o lo i ai nei. O le aso, e whaamuta ai le toe whauluina o se tangi, ia po o le tulanga fo i o le ave esea wa lele i loa nei pe ua ave ese nisi o tangi wa lena lau manu ia e lua tangi wa ave i tua peitai o lo tala noa mai le sui o le radio Samoa ia pia le fionga le alori ingal malemana tu manu vao au tanga vaia tipi au tanga vaia whapea o lau manu ia ae le i wha maonia le tulanga le na a o le sofoi e wha muta ai i ale mea ta o le counter petition o lono winga e ese le tangi le tangata lai wha sanga mai i a te oe a o oe la lea o le a wha ulu fo i lau counter petition po o lau tali atu i le tangi mai i le tangata le la lono winga la a ta le wha nei le a wala wa te ale wha o lono winga ua ta punia loa i a mata upu nei o le ave te tonu male au mai i fafo, male toi whai atu o se tangi fo i lea e whaasanga tau i oi mōrianga whaasanga i a te oi.
Sau i tua maisi a ia inga, ma au lape o le aso e whaatino a isu suenga o mata upu mamuri mau nei. O le ata puni le whale o sio. Le ale winga le tala le nā. Ua whaata oto mai e le whamasino. Ta wala mai i le Officer City le sunga le pali tele John Taimalelangi a File. Ia whaatolunga nei. E o atu lo moli mau i tutonu. Loka lo male potu whamasino. E sā ona toe sau i whafo sesi. Sā fo i sesi ona toe ulu whale le taimi e lo tea ele mata upu. Ele whamasino sili. Awa o le whaamasinonga mawalunga, the Supreme Court will hear all of these petitions related to the general election complaints and lawsuits. E mafua i seale mele ua whainei. Mana tua le whainga palota o le lua afe luas fulma le tas. Ina ua whaanga solo le whaatinoina o whaamsinonga. Tele winga pi o nā riali mai ai nā mai tau. O lelo tea le mata upu whaasanga i se tasi o leo o loo molia. O loo iai whaatasi ma moli mau i tutonu. Ai alu le whaamsinonga, ai tutu lai mao i fafo. No otu le i fafo, toi insinia whaalele iai ma po lesi le whainga le moli mau, fesu iai moli mau, langa lewa whaalonga i lunga le mata upu le taua, ele whaamasino. Ma le whinau ngā lo ia e whai. O le mea tupu, e o mai ua matua i sui a toa le moli mau o le tangata lea. Ai tu lua le toi fo i mai, ma le toi sau la tua oso lo le pasi sola lo. Sa te tau la, ona sapina mai ia tu ai ngā tangata whapenei. Leo fai mea pio e whaalonga tu lea la maua, a le la tu la i atu, e moli mau pe pelo i le mea le la fai. Ina ia lango i le tangata la i o, sa watu ai san tupe. Ia la le na, whaafetai le tō wha ua e le whaamsin sili. Leo wa wha leo mai e le fionga, i le Officer City, i le sunga le pali tele, John Taimalelangi a File. Au ai nei toi alo se tangata whai mea pio, au te mana tua ina. Le fiu e whaatalitali mo li mau e to lua pe to tolu, e tutu, e lango ia le fionga ia to mata, le ota nora to mata. Aia. Wata ofi whabalo si le tangata. Wale o mai i te tonu al whamasino. Ua atu ai ama o atu ai, they never appeared again. And I think it's a fantastic way to deal with these petitions within the Supreme Court. Manatua, o le vasenga o whamasino maululunga ia le awhia ngaima mata upu nei. E le lo tea i lalo le whaamsinonga whai tu malo. Awa, o le Supreme Court e au mai ai le whai unga. And it's final. There is no court of appeal. Le ai se mea toi lo tea, pe toi ai se mea toi apili ai se mata upu. It's final. It's finished. Mana ia la, ia lea. O lana winga la, au tau uma i e whaafonga mai. Le lisi o tangata moli mau ia la o e moli mau pepelo i o. Le ai ni video recordings, le ai ni audio, le ai ni ata e whaamau ni ai. E te tau na whaasala i mautou. Moli mau pepelo, male lango i se moli mau se. Ma wha se i na ai le whaamsinonga. That is a contempt of court.
La nofo ni mfalongolongo mai ale ato se vea wa viral tato por kalame mata ma vava ai le to tele o nei ale o te fauto i nai oe i loka i ma oe le aso lea e te alu ona o ta inga matu le atu oe ma wha malosi atu oe te alu e whaila o muni mau pelo ai loka i ma oe hands behind ei mo oe o na ai Lea le tonu o le teimi na o iei se wha mauninga o ata na lua po e ma le tupe na tu ina atu i ate oe. Any audio recordings as evidence, any photographs, pictures captured on telephones and mobiles. O iei. Lea le teimi. O le au po le po. Lea le i tū la. Venga kuku ai. O alela matua I tuli. Fa tapito nei. E fa masino. Awa o le fa mai mau taimi. A waste of time and waste of energy and waste of resources of the court. Nea la fa tuela utala lea. A fa longa mai fo I ia le uso pele, mātu na taulangi le li office city. Whaopopo e ma le aulape le nea o amatu le porkalame le nea le atau sevea. Subpoena them and teach them a lesson. Find them. Alo le na ave loka kong I kong mo sful whahaso le whalpui kong malala. Por tol sful waso foi. This is a deterrence from being happening again and again during our elections. Na paule na ole awala, alo na fa sala le lima afetala. Yo. Afa ku afa mai sorry wa ngalo ya taule. Le ai masalo PCC ele tangata le na fai e la tatala ma la tamoli mau. No fo nei ma fau le taimi e wala au ai o tau. Tau te olo I te tonu o le potu whamasino e le mwhaino o tau toi o I whafo tau te o e toi polesi ma toi ensinia mai ai. Alala winga lupule now. When you're in the courts, you are not allowed to exit or to leave the court until it's over. Because why? Your testimony, when you go outside, it will be re-engineered and repolished accordingly to what the issue is. Ale mo yanga le la fai. Mana yele na tu le leo idam mamata yo tau o longo winga pe ai le waka foi le ia vai ma mingo yang I minoi pe o se lo Falong o kua fia liu loi ai kai miranga. Mal mon mau pepelo o le anga sala mal sol tu la fono e tauna loka ma fal pui el tangata. A lela elu o e fai le mea na. Make ai. Make ia make ngā make ai. Tapea le mele le mele fau malo la tau ia ma le mele fau le anga. Mena ta o le fau. Ai mole malo manga vai ni kang malala. Al kasi se ai sau ipunga o ma ingu sau ipunga o ma sau ka mu feu ikua. Tasi le mele o koe fa penga me ai la ka ma fai panga. I pangu tāra o wha air conditioner o lato potu. Whai mara ko TV pei, a le poko le hotel la ngofo. Tu amana yele meo yai, you can't get in, you can't get out. No foi ina, te ia wha lei, ia le mata upu o le wha masinonga. La tātu wo, tasi la vai toi su e maile tua fine ya anti.
ona e tā ua tele. E mau i kako kupe. E mau i kako kupe ati. Ia. Le tātou e tāle pesele whamanui atu ai atu tau I lunga. O le upenga ta whailangi le tātou Facebook page. O ai le pata male mele, seipele, talo falava, malo, Peter Stowers. Tai le mafuta mai. Talo fa Kafa Schuster. Pesamino Petelo. Ya, fatalo fatu. O Ropeta. Pele Masina na lol soi fo mon via ya fa pe fo I le sunga ya tamali I fretten talo va tamali lau te paa po te lenga fo I fa inu lelei o talo fa le fa mai ai le pata oi se ve ona yo mato nu o fa la pula mai la no ama ya ai o mato a matou ia o le matou te tali atu I lau Polokalame mai Brisbane, Queensland ia fatalo fatu ba lolo so I fo via o lenga moe li faa esea famai talo falo vionga le atou watching you as usual o matou ainga ele ia lana fa Samoa ai fia tele mata atu fa longo atu ona ole awala e te nofo mawhaaleo ai ia le tātou Polokalame I mata upu wha peritania. Ia o fia I lava ia sio mātou tō lua. O sio tō lua. Ia whaaftai tele lava. A lole le mafuta mai le. Pelenga upolo. Whamai sao. Ole au moli mau pepelo umanga. Dela oku ngei le whaamsingonga ia. E ka kaunga loka homa. Maka kongi kongu o kang balala. E le mawhai ana misi le mea o le mea ta tau o na whai. Whatalo wha apitoa. I lau fionga a tuala ta wātau pa utino ma le whalitua ia peka. I o tara. I o ina. Ia e tele lava. Ina. Anga I tangata. Maile la tau vai o le ola. Whatalo whatu le talenga ia. Langa aia taupa u, whetulele ia malwhalitua ia Juliana, maloli le soifomria. Patalo whawhapitoa lava, e le tamaitai ia si uau sa tele mai nā I San Bernardino, I California, e nā wale a lea atu lau pusa vai o leola. Ia e mwise fōi, ia le tamaitai o Mataniu, mōsiona ankole, I Brisbane, Australia. Malo whaftai le saili mai ina ia mawai ia le nafo I oloa. Mawai le malos. Whatalo whapitoa lava le nei awa uli o le astrofi. E le whatafa ngase o le fionga le li parebia. Le teitai o le tātou o tunu, ma le tamao le atunu. Wea vai le whatoa lima walu ia. Tau sanga o ta mama tua o le atunu. Ve lava I aka e masoi mai lana fionga I le ali I pāle mia. Ia, o te tonu I le lofu ma le anga le lei o le atua. Ua pasu solo manuia ai. Ia, ma ngā fo I tonga fitinga o le tomai ma anga waa o li imta mai tai fo mai popoto. O le lei atunu ua tā wala atua I le anga le lei o le atua. I lau o fionga le li pārmia. Whatalofa fo I sio whalitua. Ia, manai o tātou tua whawhine o ainga ma whanau. Lo o anga I atu. E hasia lau o fionga. Whaaftai le lupe solo. I le tō tele o whaafiongainga mo lātou whalitua mai waenga ese. Tāpua inga ese. O lo o ngā solo atu pea ui. E le o maua le malosi, ia ma le tūlanga te tau ei o na lava le malolonga. Ia ai whaavandoa lava. E le fionga I le li I pāremia. Si ona taimi tā ua, e whatalofa, maofo lofa, ia ma songi atu I le mamalu le atu nuu. Ai o kou ia o asiasi o fulu ma mako, ngifo mko ngukuma,
Ko oi la ia lea. O ingo ko o ma wakungi si amai oi. I le fionga le li pare mia ma. Toi wha kupu oi fo ingisi mai mangisi ngase po ni vai rusi tau te ato mau tau. E or ka sa or ka la nga. Ao o le ye mama. Ya wa le mele na. Talo fa tuai la I lau fionga le li pare mia. Talo le atunu o ina ia vape ona whaafoisia lo manosi. Ia vai o le te si ngase mai. Ala e mulu solo mai oi o. Ala ngau fia aka. Lea ngai le tau ngau fia ma ta upu ia tātou talie ia. Ai ala na tātou mana malama mai mea te tupu. Lea ngau le tātou talanoa ma whaasoa iai, ma wha manino atu I le atulu. La ua lātou nofo ma whai le whai unga ma le wha msinonga o le fionga le li pāremia. Ai a pe ase I o tau ono sai, ma tāpua I mai, I Faiva o li I matamai tai fo mai, ma le wha tafa ngase o le fionga le li pāremia. Se I umatu ia, la pisi no atu la ia le whai. Ma se I whai. Out of everybody, but you, the Law Society, should know better than that. Of course, there are criminal charges pending, but the court hasn't expressed or hasn't announced their decision. Yo, alai moria, ai le I whaia, se whai unga le whamsinonga. Tausia. Ia se taimi o na tali manino atu leo le fionga le li panemia. A le fua saula u vea, tau mai le vea ia tau. E tila fia le ia tau sa vea. Whakmore a, mai vai whala le whaspepa leo. Whamai ala u whaspepa. Whenga sau I malinga whaspepa, no mea o sau ma umai o le. O sau ma umai o le kota. A vea. E ora whalwha masingo o vea. Whakola le kou whai ungo whai. E mai kala lau vea. Ua au whatasi ia le whamsino ngā vea. Ma lato vava ai transcript, ma lato vava ai le tele o aso ia na whangaso loi pe lua ili tolu vai aso. Toi titi a le aise mea e a fia I le suafo le di pāremia. Nui, po se vanga o se soli tu la fono, po sana open fai. Fatu, mai ka whala e whai kau. Ia na whai tau ala, ia lea o whai te tala tuai. Ono inga lai ke loe manguia. Wha mai au o whaatasi o maa, ia whamasino mātutu o vea, ia na mātou kalangongi. Kusi le pepa le sau e waku ia ki oi. E me e mama. E mama. Kua mama lava. O whaku, e mama le ingo si li. Whaku o, talo whai ali. Ia whaftai, me la lau pepa I. Ka kia la I lau pepa. A le kai me kula I meise whale vale. Ngai lola I le o oe e mua ami. E whai I lau sua vea. Ia rena. Ta alo whalawa malo soi fumanuia Marcelina. Aftai tamari ai le pata. Ia male tamai tai o Ropeta. Kafa Schuster. Pesamino Petelo. Colleen Toria. Malo Colleen. Malo ngā lue nei aso tā vita lio. Ia, po li o foi. Ia, ai moise o le aula MSK. O sa meme lo wa. Tā lo falava ma lo soi fomanuia. Mua masanga. O to le vave o no. Feo soi mei foi o. Tangata ese ia mai lunga o tātou porkala me fofo I le vava ai e seta tango moa. Yeah, whape nā fo I le tabai tai o Siliana. Watching you from Auckland.
nice to have some local people and local fans tuning in and watching our program. All I ask of you is please press the like button, subscribe, and share our program. Fatalo fatu, ileli fai evangelia, Rarotonga Miti, Talflava watching you from West Auckland in Massey. Lelei. O Sauleonge, Pelenga Upolu, Angel Nathaniel, Talflava. Praise God, hallelujah, Malola Soifumunria, Pelenga Upolu. Famaya, koe fai kasia sisi au siva. Yeah, famai koe sisi kasia rungolo ie o ilo of o wika fifi. Ifi maka le pe asa vea. Angel Malola Soifumunria, fa aftai le mafuta mai. Au nanga ala si ufonga o Samoa. A tātou wo e tāle peselea whaamanuia atua i a te utou I lunga le ala tele I o utou ono sai malav papale. Tu ua manoa foi I isi tangata. Wa lava le vale e tasi I lunga le awala. Ia a mau wha le vale kasi wake le ia vale. Le winga le nātala e mo I e whaatanga la fonga. Ai tā ua tele ro lava pale malo on sai tu ua manoa awa e tele me tupu ai e o soilo wita malo fe e malo fali ia na vevesi la ia le ilunga ole awala la vea se tangata por loka ato le awala ia ona matua ato ai mo I lola ia le fale a e mau ia por le sunga a Mac ma venga ma lon so furia afa savao ia watching you from Washington Tacoma, talo fai. A lot of you from Seattle. O Vili, lei a tau o le sa, tau wha sau, talo falava. O le lea I ta ei lua, whiang iai, whele mai mo mai ai. Watching you from Washington, D.C. Oi sole, tele le au Amerika lea lo o mafuta mai iwa pe whele au Hawaii. Mosa Misipati, watching you from Churakina. Oi. Melbourne. Okay. Talo fai. Ba lolo se fu mruia. Tele o tau Australia I lunga tato proclame le so. Lenga Aleki, watching you from Sydney, Australia. La tato wo. E tale pese lea. Ale ulu lamba. E fa talo fa tuwai ia te o tau ubalava. O lo o lunga le ala. Tele po fea lava le atunu. A le ale taimi bale aso. I le taimi le nei. O le taibi e New Zealand o le uto e sfulma le wha minute o Natale o le tu la e ono ile a fiafi. La tal pese wha atalo whai mua uto u malawa I lunga le ala tele. Ia lava papale uto o sa. So va venir de ça, c'est
Wherever you may be, wherever you may see, I wonder if you really still be here eternally. We put it all together, I see it last forever. This islander, what a medication, sensation. When I'm your best in I'm always say I'll my eye away mo. Kambang yung lula may fakityo ipi agye mo. Sikmani efikasuma break my musika. Pira, pira, pira. Oso ilunga oso ilalo show. Why you summoning? Why you summoning? Why you sisumano? Why you summoning? Why you summoning? Why you sisumano? Why you summoning? Why you summoning? Why you sisumano? Why you wesa mangila museso amanongi amasisumano amanongi amasisumano amanongi amasisumano amanongi amasisumano. Mangila museso amanong amasisumano amanong amasisumano amanong amasisumano amanong amasisumano meso amanong amasisumano amanong amasisumano amanong amasisumano amanong amasisumano.
Ia le nā whawhiwhianga sui whiwhiloi lava o le awhiawhi o le aso tofi, o le whaatawhiti o le tele o ngā luenga sa whiangai ma le atunu. I le nei fo i vai aso, tātou te o lava fo i momori o tau. I le ngātai musika, ia e whapea nā fo i mea o loo tutupu o loo mawhai, o na maala malamba ai o tātou tangata. Whatalofa atu si o tina pele o la e mata le lei mai a manofo mataputapua i mai. Ia, talofa mama, ma lole so i fuamanuia, whatalofa fo i si o tofine. Leto mai tai papali i tele, te o la tafale Marilyn Lavea. Ia, o lo o mai mo ma taputapua i mai foi. Le fionga i le ngai fatasi, fui maono fata si ale ngā, ma le faletua i ale au pepe, Centenary ia ma pepe ulava vale le tātou ainga, pepi poli ia ma pepi sene. Whatalo whātu Uncle Savea ia te outou, ia whapea fōi le mana vai o ngā luenga le sunga le papali tele, tole a foa, la uli ngā toloai. Ia ma le fionga fōi ia whamausili ni vanga. Ile nei fōi vaenga o le tautua. Ia e maise fōi le tāpo inga le whinepele, te mai ta ilo ia. Ia so alo sila Lavea ngā toloai. Ia ma le li ilo ia fōi le sunga ia so alo Irvin Lavea Ngatoloi. Wa alola ngā lulu e le dei aso, so ni fo ia i lātou i le mauta wha masino, i amanisi fo i o mōli anga e lau atu waitangata. A olo i aile to mai, wha bitoa i le tū la whono, e mawhai o na soso ni ai i o tātou tangata. Use mea wha whonga, o le toi wha salala wina ia o tātou tala, mai le Pasifika male, isi atunu o le lalulangi. Tāpena ina Miriama Lala Toa Pomare o le sui o le Radio Samoa i Sydney, Australia. Marora soifua tārawhalawa o talafou o le Radio Samoa. O le visa a saina sa whaalaurua de masino o kuso e a ngai sa au le wha whainga ruenga ina o tangata mai whawhatu le tunu wha anganga mo ngā ruenga wha polofesa i le wha sayanisi ma le tekonolosi e whoringa i le o sira iei nisi. Whai mai le BBC o le K visa e pe o na wha ingoa i le ripoti na nginga i ripoti le bastaluaina ua whai e se wha mataranga a se ofisa initia ma wha ingoa i o le China H21B. O se whaasino manga nei le visa a Amerika mō tangata whainga ruenga e iei to mai. Lea whoina nga iei se whaatonunga Trump i le māsina tarua i e whaapea ua tumu i initia lea Paul Kalame. E tō tere tangata saina e reo fia le Paul Kalame leo ro iei i lalo le visa lea whamai a lātou o lo tō tele le au whai ro ngā saina lava ia. E rei rope e se ato mana o mia i fua nisi e o atu mai whafo. Whai mai le malo saina, o nisi whamtaranga wiri i re winga le visa lea, le a whaalaurua mai e le ofisa o saina, i se taimi e le o whaelua mai a. E rua tausanga le tene titi wa whiriwhiri nei e Nepal, e a vea mo lato wa tuatama e tai po le Living Goddess, e pei ona ripotia le CNN. Whaelua ai ata o le tene titi leo ro o tasi i ane lo na ainga mai lo lato whale, a ngai le no whanga mo tapo inga, a whamana tuai se tasi o festival ta ua i le whaatuatuanga Hindu. O tene titi o Araya Tara Shakia, rua tausanga ma le walu masina le matua, o ia le tau pou atua wa iei nei po le New Kumari i le whaingoa nei rea fwoi tapo inga, whapea fwoi ma le tapo inga Buddhist. O whaeroe le ripote le festival le Nepal e se furu di maasto le umi e whaamana tuai le manu o le lei i le leanga. Mai tapunia umai o fisa maonga e whaamana tu whaatasi e ainga le whaamoe. I au sitaria, o lo mana o le paramia Anthony Albanese, ia whaia wawe se whaatatau i ripoti ua maua mai le vai asanei, e whaatatau i le PHP, le company mai nau pito i tere i au sitaria, ma ripoti ua nginga ua whaasale tu mau mai ono lato to e ave natu le iron ore i saina. Mwhaia rea whaamtaranga le paramia o a nginga i nei ripoti ma le Bloomberg News, e whaapeo le au nanga e whaangaio ia le malo saina, le China Mineral Resources Group, o lato na ia local mills ia taofi le tu maule to e whaatawina to le iron ore mai le company e le BHP.
O le iron ore o minerale mai maa e mawhai o na ngau sia mai eire ua mea, whai mai nare pāne mia o stadia o lo ieiro na papole ngai ri poti nei, ma o lo fia wha mautino lo o solonga re rei maketi, ma o tūranga fo ia sāwa i nisi te mi ua tua nai. Ta ue Albanese e na te fia ba ai o wha ngā solo e au noma se wha le tonu, le wha ta wino le iron ore i saina, ma e uia tūra i mai tūranga wha pia i rea taimi ma rea taimi, a e tāro sia re umi, ia ai tō soronga le reima ia pawe ave sea le sā o lo whita ua ina mai le ave nātua le iron ore i saina. Tā ria le whontanga le tautupe le tunu o Jim Chalmers ma le suia le PHP e wha mautu wai le tūranga o Yeri Poti. Ua pārata le pūlenga le ai o Wellingtone po le Wellington City Council e ioina le whaliriwina o le ele i luma mai o le Sami le Waterfront Land a ngai le Whale Malaya Trust mo se nofuanga fōu mo le Pasifika le Waterfront Pacifica Cultural Centre. Whai mai o le whamoemoe o le Trust ina ia whaalawiloa ma whaasoa le talaanga o tū maanga Pasifika i Aotearoa ma e se furu ono sui o le council na pālota e lango lea whai unga e to tasi sa te tee, rona winga o le a whaonga lea whanua i se risi umi e whaonga hai. Na sauno ai stasi o sui o le trust o rua manuao Dame Winnie Laban i le Radio New Zealand e tāua tele le pālota sa whaia o na sa whaatari i ngā ruenga whai se ia maua le ioenga mai le council. Pai mai rua manuao o le tau au whai atoa ngā ruenga mo le Cultural Centre e le taumate e rata i le whasa furu miliona ma o le teminei wa fiso utai fo i ma lātou pāanga mo le sa i ringa o Soswani e wha mahe a i ngā ruenga tele mo le Pasifika i Wellingtone. Tala mulumuli, o ieita i ala fōu o whaaturanga mai e le whono whaatonu o le World Rugby, o le a whaatapula ai ta alonga tamata alo whaapamalo i le na o le tolu se furu i le season, ma le titi fo i le rima vai aso o ta alonga off-season. O le whaiunga le wataunu i le whono tangata roi nei a le World Rugby, wha mai ua ave ai le wha mua i le soifua manuia le au ta alo, ma o se mata upuna langa ane i la tolo o mata i tuina turanga e whaatatau i le au ta alo o Iuni o ta amirisanga whaitu malo ma le larangi atoa. O le tai ala fōu la lea au fia umaire i tupau a rimta mai tai, ma le a amata wha mamalu le tau mawhanawhana le tūsanga fōu rua a whenua ono. E mana mia le malo lo le au ta alo e meise pe a mai ata amirisanga wha mamalo, ma ia se malo longa pe a mai a le season. Whai mai le Radio New Zealand o lo langolangoina le ata iala i le liki o le uni, sui tai tō tasi ma sui whapamalo o le Players Association. Ia o tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso, manuia ngā ruenga o whenga iai. Ia le nā, tāpulunga tuai tala mai Sydney, ia e whapena fo i le tāpenanga a le sui o le Radio Samoa, Miriama Alalatoa Pomare. I le tāua tele la o le melde o le winga a fia ai i tātou umalawa. Samoa ma le Pasifika i le season o le tālunga whaavau ma lo la kapi. Wa tele ina tā alo la vevea tamba e a mao i alatou kon kalate. Isi atunu. Ia ele mo se malolo. Lesi vaenga sili o na tā ua tele. I le tula i mai o le fast. I le lua afe lua sfulma le tas. O i lātou ia, na whaatino i nā i loa, le tūla whono, whaata oto le iai, ia le tūlanga o le whaatino i nā, o le insurance, o le sports insurance, mō tangata uma, o tamata alo a le atunu, ioe, i au ia o lo masi i ai, mai ai le lakapi, iuni, lakapi liki, o le neti polo, i ai au a tamaitai, so startlunga lava. Physical games e a fia ele whatautino ma mea whapena. Tele tama ale atunu na lave vea i le tele o tausanga e mese lava le lakapi. Al whalave lave. Leisa insurance ale Samoa lakapi. E mawhai o na kawa ai ia masoe mamanua. Ia mani whale tonu e tula i mai nai e tātou tamata alu. O le lava ua malo lo retire. Ai ua whatu mawina pea, ua iai o lato mana o ngā whapitoa. Ai le se mea kawa, none whatsoever during their playing careers. A lela ua ta oto mai ai i a le tā ua tele o le fōfuanga. A le uni lakapi a le lalolangi ato. Whatapula ai ta alonga le tama. Ia po le au fo'i.
i le tolu se fulu ta'alonga i le tausanga. A tilo ai ae. O le na ai tele ta'alonga. E au fi ai ta'alonga wao malo, ta'alonga whai taulia. O lea ta'amulusanga, ba lea ta'amulusanga. I o atu i le mai o le season. E ta tau o na moa i le lima, i le ono vai aso. E malo lo le le iai tamata alo. Ia, whapena fo i le tu pao ta mai tai. Le manusina. Le mea ta ua le manusina le noa i nei le World Cup. At least they took part and participated in le ta'amulusanga. Tu sa la pena o le whala tō aina maua i ta'alonga e tolu. Whape di mai pe tolu ai. Ia, ai, o le mea ta ua. Ia, ua iai lo lato sao. Ma oa o ina ini le sona le lei mo le anga i luma. Ai me se fo i le ngata i tamai ta i ta alo. Ai whape na fo i le pūlenga le au. Ia ma i lato whaia onga. Tala fia mo le whaafonga mai o le atunu o loa lalam papa au i le lau mua i Wellington. Lea wa ta ua e luaman vau le matua o le ainga sa le pātū Winnie Laban. Ua wha matu nei e le pulenga wha i tūmalo, Wellington Local Council. Se no whanga, ia pa o se tūlanga tā ua ma le matango fie, o se lau whanua i lunga o le matawhanga. O le awha pitoa lea no whanga, e whaatino ai se Polynesian Cultural Center. Wow! Whape ubale mo mitinga na whaia le kalesia Yesu Keriso lau pa ia wasunga tai. E na ua whaato a fau mai ia le whaatuina o le universite ale e kalesia. Brigham Young University, la ie Hawaii campus in the 1950s. Ioi, ele ngata le whaatu o le aonga male universite ale e kalesia. Ai o le whaatinoina o ana tina e o le Polynesian Cultural Center i la ie. Ai se sila iai. A whai e te o i Hawaii e te le i o i la ie e le PCC, po le Polynesian Cultural Center a la ie ma le kalesia mamona. Lono winga la e te le i o i Hawaii. Ioi. E taunu ule no whanga le na, ona e loa i la ia lea. Oka se atina. Whai tau miliona i le piliona tā la tupe maua. E fe so ni ai i atina. O nisi o le whanau, ma nisi fo i oso ma tua whawhine. E maua la tau skolsipi. Ea, ai sa ili a la tau ngā ruenga i le PCC. E te siva i a tonga, i le ao. Ai e te siva i a Samoa i le pō. Ai te tongi le lei. Pea i le niu, si o le afi, whai le umu, tori popo, ioi, o ale popo, valu le popo, ta tau le pepe, mea uma, alo le waa, tau mafa le atunu, wha Pasifika, ti e atu le nu o Samoa e aluanga i Hawaii a latu, i New Zealand pe a latu ta milo, i le vasa Pasifika atoa, lea la, ua whaato a mawhai o le mele nei, ua lewa na mātou tau mawhai ai. E le ngata fo i le telenga tele ai Edwin Puni o nei o le sunga e Saipele, tui langi na mulau ulu, ma le tō tele fo i o le maftanga, tō whai a olo, e Lisa Puni. O le alawa lo whai a pēr fi launga le nā, ma le Manukau City Council. O le tā u o le mele a whai lai tula i mai local boards, ma tātou city councils, le ia i pei o le sunga ia tō tele tātou city councils, Filipina, Council of Filipina, ia manisi fo i le tō whine ia fuli, ia manisi o la tō le local board, le sunga le papali i lafulaf peo, wapena fo le sunga ia li o Faiva, Lorenzo, o isi alo mata mawhanau le atunu. Ai mawhai o le whina wina. O le mafuanga le i ona le mawhai o na whai e tei au ki lani le Central Auckland. Ona wale ani whanua.
Ai o le tu ma lo le ne e sili o na tele o na whanua. Leo o lo o anga i mai i ai i se manatu. E te tau o na ma lo ai se tātou whinunga. Tustusi a le lumanai. Whatuina i fo is a Pacific Polynesian Center. Po le Polynesian Cultural Center. I lau whanua me ele te tele nei o manukau. Ia po South Auckland fo. Tala fia le nā i le loto. Whawhitai le whinunga alo matapa whanau a le Pasifika. Awa tasi lea vaenga. E lea nao Samoa e mawhai ona whina wina na mata upule nei. Ao ona tutu whatas. Tai i whai tū malo. Lango ma iei mo tātou whaipule le mauta whono ma le palemene i New Zealand. O te ilonga. O se mea le lei tele le nā. Ma o se ati na e le lei fo i mo tangata atu motu al Pasifika. Tātou ua tātou ngālu lue ai. Ma maua i se leni e ati na e ai o tātou ainga. Ai mawhai o le whaate le ai. Le polo ketsi lea. Mo tangata tā whao mai turisi. Al whalo lewe, ke ole o ngisi Samoa. Ma konga ma whiki. Awai o bailo i tau i. That is the real taste of Polynesia. The Pacific standing together to deliver on this project. O te ofo pe ale mawhai una whai. Ia, walona winga. Ole a telefoi. Tangata tā whao mai. Maisi atunu. Ole ale o anga i le Pasifika. Well, if you want the taste of the real thing, you go to the Pacific. You go to Samoa, Apia, Suva, and also i Tonga fo. Ia ese na mana i o nei fuafuanga ai maise o lea ua whatanga ina. Ma ua malo i le whinunga le na i le lo le lau mua i Wellingtone. Ia le meta ua le na. I le tua i whinunga i o lo whaia nei. Ia ma whai ona mawai ia lea fo ia wanoa mo seisi ati na e le lei. Leinga ale ki talo vlava te mu ia I pai tele. Ia whemai e wa e fia liu loi. Kalo whai. Ia e tangata I o te wawa I atu o lo o lea la. Nia la vea finai. Ia manuia po kalame watching you Seville from Pocatello in Idaho. Mai le wo fo I Idaho ka fa o ngā lea ia. Mac ma vaenga, talo falava ma lolo sai fo mria. Ia, fa pe fo I leftelenga ia au pa au. Na o tau nu ula na kuria I le fale. Au ave kuria u malaf. Fa pe na fo I male au ave upa. Au o lato lisi asu I afi mangele fa tali ia le. Fa ile oko le pizza I ave le fale. Soli. E te tuai lava ele fale pizza. Awa fui. Toi titi lua se fulu upa, fo lea oka upa. A inga fo lele. A o le e tutu yo au tafa. Ia le au ave ta vale anga I le laina lea. Ia, pe e fōlinga mai e wha mua. Serve tangata I e tau mamawhai le upa drive, ma le upa eat. E wha kwa survey lo, I e tangata I e mauru atu matu atu I tua. O le leina aveta vale. E apo le a lava le awala, o lo sa ili ai ia se leni mo le ati na e manuia o ainga. O le na, e watu ili wha malo ma le wha fitai fo ia I lātou nei o lo wha o ngā ina le nā wanoa. Ia, e whesoso ni ai ainga. E ei la le teimi o te whaitau o te wai inisi o tala whalere ma New Zealand Herald. Ia, ma isi lava media outlets. Ele misi a se vai aso ma se whala ve lave e tupu I Uber drivers. Ia. Whala vi lave pe o le whao lima, whao ia le a solo le tangata, ia po le tuto gia fo I lava, ia tulang whapena, pe taunu uatu I o. Ia I se whese se inga fo I lea,
Ia, o nisi e sosola I tāwale istangat. Ia, e le saunga le mu I nisi teibi, le mele nai tā uai. Whai e ola upa. Tawana lua o to lua masis. E alu istangata e momoli ia le whatau. Po le alawa le mele na oka. Se vai inu po se tau mawha. Ai ei lesi e whaatalitali atu I le tāwale. Tā ule nā molo saunga le mu. Ia wā, e le whaingo whielo luatu tūlu tāwale, ta pē, oso I wafo, alu e momoli le ato. Pe momoli le awhiwhi, po le tau mawha, po le pizza, po le alawa. Ia, a whapela le whaola. E te alu e momoli le pizza le ainga. Ai te fo I mea ua kule kedi o lau kwa wale. Ua punga e kongolisi upa driver sola kua I sola le tavan. Watch yourself and be careful and be safe if you're an Uber Eats driver. Ia le nā. Ia saunga le mu o to uma. I lunga ole ala tele I so se taimi. O mai aile pata. Raydina and Welese Savea, Talofa Lava Malo, so if Manuia, Lucy Alatipi, Talofa Malo, Aftaile, Mafutamai, Nino Fanga Esse, Talofa Nino, Ya, Fapianafo, Ilito Tele Oto, Peter and Eliko, Alola, so if Manuia, watching you from the Western Park Village, Swanson Road, Iranui. Ia lelei. O leulua ia li I Luisa Fuimono Ayu, talofa leulua ia li, le vaso, whato au toe vai atu leo, o toe apia maisa u komeni lunga le tātou show, ai whaaftai I lea tua o leiloa, o lo e manuia mamoua lo soifua. Ia lelei. Na tātou o e momoli ia si vaenga I o le sifipo. Ia tātou o mai ai, wha wau le o nanga ma le tautua, le ia tau sa vea ma le Gagaifo Faiva, ai maisa le vaenga lea, o le au sifipo, a wainga e moe, I lunga le awala, le mautau, ua manava ngā wenga le so Gagaifo I Faiva le tunu.
Ia le nā whawhiawhianga mai le Polymite Express. Stasi fo i o whaini wa lewa fo i lana tautua. E whawhiawhianga i le tele o tausanga ua mawai. Le o tātou ua i mamoli i le tō tele o le Sifipo. Ia, ma le tatalo ina ia mauro tau saunga le mō. E ngā ruenga i le whiawhia nā nei. Ma le tua fo i la umana o whai atu. Whai taulau kon kalate. Read your employment contract. O a mea iai tutonu, lau job description. Whamatala au ili mai ai lau tiuta ma lau mtafa ioi male mea o iei lau malosi ma lau wiloa. Ma mea te tau le whai. O lau ngā ruenga. Whamai la lau job description ma whamatalanga o lau ngā ruenga e whai. A pēle masini. Ia ona e nofo la ia lea. Ai wala au le tangata po ele insinia on duty le polena e sau e whaile masin ai te iwa e nofo ma whaari e lau whaafia poto e kango eu le waia o le masin e kango ka se i palaka ka se i atu lea mea ma lea waia e si paka i loa ai te iwa wa hoso ma vilia whaafo se i le toi ola ma le masin ia viria koe lo malo lima. Le alan na e matua i pēr le whautuanga i le pa ia ma le mamalo le atunu ua stasi leo vaenga sa o whaia i le ngaruenga o le WorkSafe New Zealand. E ta uai le tūsia o meo tū la whono ina ia puipuia le tangata malona saunga le mu. As an independent consultant and policy analyst writer for rules and regulations for safety. E le ngata la i le saunga le mu o le tangata. Ai whapena fo i le saunga le mu o a seta a le whalawhainga alwenga. O le tangata whainga alwenga fo o le a seta ta ua le nāra company. You are defined as an asset to the company. A taula o oe o le a seta al company. O oe o le tangata ta ua. O oe o le o loa tā ua al company. Le ale winga o le o loa tā ua. O lau ngā ioi, your performance. O le whaonga ina o le common sense. O le fua whaata tau tā ua male au ngā. E whaatino e le ngā ruenga lea ua whaawasenga ina mai as your job description le mea tau na e whaia. Ai le whapea mai. A pēne masini, na e tango la ia lea, e awe le ngā ruenga le insinia. Whai e oe le ngā ruenga le insinia. A wālai tele mea a fia i le mea lea. O lou le muli tai i tu la whono mo le safety, ma lou saunga le mu. A ua e le us tai, ma e malama i lau kon kalate and your job description. E whaawhainga tā ai. Ona maua se tupe a le ACC mo oe po le insurance claim pe a whapea o oe ua e nofo ma ave ma whao le anawa a le insinia. Ia nei saula io, mo matusi mauta ma ili mai e wha. E le maari ira kala. Ia ao ngā i le whaalongo ma le whaafonga le tunu. Don't do what it's not in your employment contract and the job description. Leave it to the professionals. I lātou wa umana tu matamanga fo i lātou ngā ruenga, malo lātou fo i tomai whaapitoa. Be an asset, but not a liability for the company. A taula le upule nā liability. Ona i lola ia lea. O e o tangata whaaleanga mea. Ele malu pui ai le company, mana aseta, mana masini, ia
Malona tina e maise o le ale o loa le whaapitoa o le fausia mga o sia I to tonu o le kampani lea. Ioi, e sel tā ua tele o le whaamanatu I ate o vaenga lea. Be responsible for your own safety. Va ai masilasila a wai te tau o na whaapipi I tu la fono whaamata tele I vaenga ese e savali mai tilo I ai. Lona winga, ua umana la pata ia oe le whalewhainga luenga. Be an asset to the company, but not a liability. Because elemana o mia e se whalewhainga luenga, se tangata e tau se liability. E tele mea le whainga luenga leanga. Pase. Ale oso e le lifi alu, laku le lifi, oke ki aku le lifi koe ki e mai. E makua le au ngā se mea, nesa o talala ki o useless. When you become a liability, you are useless. Le talala le, ale whaiwhi au malo lo, le ua, wha manawa e le atua na ngā luenga. Wha maoni, tusape le baba ai atu. Ia tangata I le, po o li pule, po supervisor, po ai lava, lo wa ai ale sifi po ai sifi au, po le alava na ngā luenga. Tauna, tau la mua, ia I tātou le tau si o tu la fono na pui ailo saunga le mo. Ia whatasi ei ma le saunga le mo o a seta ale kamu pani. Au te fifi e whailo le whangatia fo I se tasi o tala fia. E mita ai Samoa uma, I le lalolangi atoa, e mese Samoa fo I lo alalam papa au I New Zealand nei. Ia, ona o le tofinga mawalunga, wa whae e atu nei I le tua whine ma le tamaitai. Ia, tiana e pati as a King's Council. A tau lole me tau le King's Council. O le Queen's Council, ia fuafua wa lau o tu malo fo I Queen Elizabeth II. Ia, o I la tau ia, mantua o le vaenga lea. It derived from the crown and the royal family. Ia whapena fo I le malo peletandia malana palemene. Na whae e ai tofinga nei maululunga. I so o se tasi o lo ia e maramalama I le tūla whono, ma maulunga. Lona su e ina ma le maramalama I tūla whono au tūla whono whawai, tūla whono teu, so se vaenga o le tūla whono. E whae e la I ai I ale matai lea. Ole fautua whaapitoa ale tupu tamaitai. Ole fautua whaapitoa I le tūla whono I lana fionga I le tupu po le mai estete peona iai I a King Charles. Ma o se taimi mua le nei. Ua whae e ai le matai le nei. Ia, ma whaafotu tupu ai I le tamaitai o tiana e pati. I lea fo I whaamanianga maua lunga. E ngata ai whaamanianga o I la tau. E le vaenga leo loia. Lona winga lao le tamaitai o tiana o Samoa mumua. Ma o se tasi o Pasifika mumua. Ua whae e I ai lea lava tō whinga maua lunga. Po lea fo I whalanginga. Ole tamaitai fautua whaapitoa o le tūla whono I le tupu mai estete ole malo tele o Peretania. Ia I la tōne I mawhai o na tūla I atu. A eise me tūla I mai I whaaulu lunga ma whaatumutumunga. Pei fo I la o le kovana I nei New Zealand. O le kovana I nei New Zealand. The governor of New Zealand is the king's representative from the royal family and the royal crown. O I lava le kovana o ia le nā. Ia e pale whengai male tupu. Malana mai estete King Charles
the third. Ta ua tele lea fo I to finga o whae ele te mai tai. Ma le tō tele o na lātu tālu sanga se lau mona tupu. Ai whamri I nai o ia o le Samoa momo le Pasifika momua. Mai I le vaenga tō sfuru ma le tō lua na whamri na. Mai le se lau mona tupu sa lātu tālu sanga. I lea fo I to finga maulunga. Congratulations, Tiana, Miss Epati. We wish you well with your legal career as a King's Counsel in New Zealand. Yeah. Whamaloa tuai fōi. I le fionga. I le uruai lo ia Samoa ma le Pasifika na tōwhia fōi. E aveo se wha masino o le wha masinonga whai tū malo. Iwan. Wha masinonga whai tū malo. O le tua ālea o le te maitai. O Miss Tiana Epati, ia le fionga ia e au, semi Epati. Well, it runs in the family, it runs in the blood, and it makes us Samoan so proud of these wonderful, unique achievements in life. Whamanatu mai e tau. Le taimina tula I inisi o alo e to lua Samolia. E le fasio tangata pai valea. A o le whamasino Samoa mualo tea le mata upulea I le whamasidonga maulalo e le I o le whamasidonga maulunga. O le fionga ia e au judge a e au semi e patsi. I le tula I atu o le loia. Na whai ai le tala le loia. Ale whamasino I le loia. Pe te malama I le mata upulea o le I fonga Samoa. Ia. Sa tu le loia ma whai I o le e iei seisi ma whai o na whai le mata upulea o le I fonga. O le I fonga e ta ua wamana I ai e le whaamsinonga. Ia le tū maleanga I whanua. Le foi na whaatino ina o atu ia le vasenga o whaamasino o New Zealand ma Australia I Samoa. Le na whaatino I le vaenga le na o le I fonga. O le tā ua o ia mea. E toi whamanatu mai ai o le fionga ia e au semi e pati o le whamasino I le nawa I tau. Na ia whaatau ina ai fōi le mata upu leo le I fonga. Ai o te I le aso e so ai. Ai o mai le lo ia I a te au. Wha mai o le telefoni na mai o le whamasino. E wa ai le matai Samoa. E mawhai o na o e whai le mea leo. I le a inga na tupu ai le whaaravelake. Ia na mata uola ia le whai le ifo. E mau kia koe whai le ifo. O le tamaititi lea na maliu. O le atali o le tangata e tai I le kengi a Māori. E matau tia le mea. A wā pe atu o se I whonga pe o le tau te o e fōa I o tau wola ma tūlanga whapena. A wā e le tali o tau ni vai. O lai tali mai tangata I le ti ngā o le loto. Aisea. Masa alto to le tangata o oti le atali I. O le tai o le kengi. Ia le lofa o le tua. Na wha olo ma au I upu o le ngangana maoli. Ma le tato fo I tū maleanga. A o le laki. Ma tau te tau nuu I o e whaile le I fonga leo. A olo o iai se ti nā matua I to tonu o le mauta. O lo sa whai mai le wheelchair.
O le lo matua na sefe e le mato wifo. Le lo matua le na toso mai I fafo. Ma sauma talia I mato. Na e mala malama le leile lo matua. I le tu ma le anga lea a Samoa ua atuai. Ia, o nai tala na e winga I le tula I mai fo'i, o lea fo'i wha masino mua o le Pasifika, ai o se Samoa. A le ua toe, se e lo na fine po lo na alo te mai tai. E a vea, o se fautua wha apitoa, a le tupu. E hala I le tula folo. Ia, a whai o wha whangafonga mai fo'i lau fionga. I le whamasino retire malolo manu malo, lau fionga au semi e pati, I amana tua. O le fionga foia au semi e pati sa ave malo I sili, o le malo ni we. Ioe. Te le lona ata mai. Ia e mai se fo I sa tu la I mai. I le taimi o le whamasinonga matau tia fo I lea. O le tangata vale ina, o le fionga le li min star. Na masaa I le toto luanga lau. Lewa ula kambu. Ma mōlia ai a le tise whapena fo I inisio min star. Ma sui o le pale mene. A le pati whai o le heropi pi I le vai teimi o tui le apa. Ma tofi lau. Le fionga ia le afa vitale. Ma le fionga ia toi au kuso. O mea na e le mawhai o na ngalo, I le loto ma le fatu ma le nganga. Tātou e tilo nei le sāwalinga a le malo tuto tasi o Samoa, mawhai ngā malo sa tulai mai le nāwai tau. Ia, ona o leo wato e sifulma le whami nute o na tā leo le tu la e fitu, tā walunga atuai o le fionga ia teitu taloto taleni, o le a fau mai, e sui le sema ma wha wau le au ranga ma le tautua. A wā le wha fonga tāpua I mai a Samoa, I tawha e fia. Whamania tele le tua I lau whionga I le pāle mia ma le teitai filifilia o le tātua tunu ma le whaltua, ia, pia fōi I lātou uma o lo whaatau tolia. I ngase ma whalefu ma pulsio tō whanga I so o se mauta ngase, a mata mai Middle Moor, se yo o I Eukilani, se yo o I Waitakere, North Shore, po whea lava. Le maota ngase o lo whaatau toli ai lea tunu. Nai ta mamatina, tūpulanga te levou, e o lava. I ngase o whailele. Ia, po le suisao le pepe. Whatalo whatu, ma whamuri atu I ate o te oma. Tafi e se le tua, ma pai atu o na au. Whamawhana, whamalolo. Awa, le whaatafa ngase o lau o fionga. E le pale mia o le malo o Samoa. O la tātou o e tāle pese. E whaamanu I antuai I ate uto oma. Ea, e maise poi, o le nganga I foai o Faiva o le atunu I le nei as tofi ma le whaatawhiti o ngā ruenga o le nei vai aso. Ui mangalo se leo, wa mangalo foi, o le ase upu o la vale le whaafonga tāpuai. Ale atunu whaafoi mai upu le ia tau sa vea ia tau. Ale wa alo papao ma walu ngā kai I le moku lapo poko e kakawha le mai ma kongi le o ngā sami le ngā kai le wāma apolipa. Anga leile tua ia te tau leo whinga luenga. Ia whapea fo I ta mamtina mātutua. A inga matapa au ia maua lau tau wha le launga le nale. Whaleu polu te tofi o le atunuu. Ia ma lau tau matawha ioi ma le whatu a inga tausi. A wale wāna nofo sa mō ma le tausinga o a inga. Le wāma e kalesia, le wāma le lu. Ia whapea fo I tu ma lo. O le a fou le ala mai le pese le a o le fia siva mai e leo kengia leo o te muia I pai le. Well, folks, o talanda e winga I o tātou tangata I le nei aso. Tātou wheloa I le aso a tai au e tāwalunga I ai I a Faiva o Samoa. I ona tapena e fo leo le tātou lau, ma le swalofi a wā le tānoa amba I le aso tō nai.
Those were the stories about our people today. We tele o tau lunga le apia folinga. Share our program. Renga to the Facebook page, if up your foot, but tato YouTube channel, but we tele o tato ainga to o to le pesele ato severe e mana tua pea oe soifua ma ia manuia. What's a no te wina Pe esa sa e pe ave tu I fea Ai ona olo alofa Mo oele ma faina uma Ta oto I foi le pongisa E whaangalo le whaingata Ai mana tua pea o wholinga Ai ona ulo ualofa O oele ma whaina uma Ua o iloa wa e alu Ai whainga tāna ngalo oi lo whatu Tau mawhai e whaangalo Ai mana tua pea oi se aso Pea o tau talele sao E manu malo Lau manao Ua o iloa wa e alu E whainga tāna ngalo o e lo whatu Tauane o laumba ai O loa tutu whaatasi mai Ma lau whaalonga wa e whaatofa mai Ai tu maua lo lofa mo oe